Oh, you fucker. La 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 la. Capibara, 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 capibara. É dinheiro que ela contou, bro capibara boy. É dinheiro que ela contou, é bro capibara boy. Vontade de que tipo tu boy, no onde ela capibara boy. É dinheiro que ela contou, onde ela capibara, capibara boy. Capibara, 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 capibara. É vero criar cultor, это такой он типа тупой, но это сука capibara boy, capibara boy, capibara boy. Это зверек реально крутой, capibara boy, capibara boy. Он вообще реально крутой, capibara, capibara, capibara boy. Capibara, 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 capibara,
Capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capибара, 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 capибара. Звучит яйцами. Вкусный сыр. Келесі видеода біз уже көп қазір қарулар онда менде ашылмады. Ракета, патрон деген. Бізде мынандай қару жасаймыз, немесе мынандай. Және мынандай киім керек, бұл қымбат. Қазір киянка жасаймыз, сосын көлсектер болып кетеміз, сосын үй салуымыз бірінші үй салу керек. Қазір күтеміз, сосын үй саламыз. Сосын киянка жасаймыз. Сосын алып көшеміз, сосын кішкене печкаларды істейміз. Сосын жетеміз сөйлетін. Уже екінші бөлімде біз уже может андай сары костюмды таба алатын шығармыз. Шықпасам да білмеймін. Киянка дайын. Ішіне қоямыз мына жерге. Железный рудаларды да. Такс. Енді ағаштарды аламыз. Сосын мәжелерге үй саламыз. Уже үлкендеу болады. Киянка, Я мирный, открывай. Открывай-ка, я тебе дверку поломаю. Открывай. Сразу же. Открой быстро. Ашпенки, чувак.
Дверный замок. Деревянная дверь. Түсінбедім. Где-то может баг. О. Şimdi так bir жасаймыз. Сейчас я файлы этим видео сönük болсын. Сосын. Келесі видеода уже бізден уже бір бомжараларды өлтіру керек. Уже мен басымды салып баяғыда мен кішкене айбырым промен мына ойынды ойнадым. Көмектестік, нормально болды. Деревянный дверь жасаймыз. Таң атқанын күтеміз. Бәрі нормально болады. Так, деревянный дверь больше жасау. Короче, достали томаты. И что из дрожжок? Нормально. Я верно. Келесі видеода біз уже нормально бәрін істейміз. Әзірше бәрі осылай. Сау болыңдар. Ей, микрофон. Ой, мен сендіргім кетті.